Biyag di tao. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baro manan nga episode ti drama Abiyag ti Tao. Makablawa man pa ni Jenny Batala, Rems Gangay ni Tasudipan Launyon, ken ni Aida Garcia. Kaya titayin tayo nga ro dendanggan ti episode 331. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si Ka Gerald. Ninanang man. Agsisinno ka ta babae ti awid mo dito'y palay. Kaya't dangaron tiyak pasyar dito, inanang. Ay saus, pagbalinom samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo, mo't. Ayan tulangan ti panunuton dagiti ka Aruba. Makakitkita iti kastangar aramidam, Panunutan da, ano niya ti kayat da, panunutan, nanang. Awan na no kasta ka anak ko. Sino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akasken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo, kapagay ayaman terikna da. Past time lang dagijay kung nakalangarudan, nanang. Sa bali manon tayo nakita kanyang kasmoy ti motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Sa manday ta, pare. Agsisinno ka ti awid mo di ta palayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdat-datunan, pare. Sa anak nagdat-daton ta ni Vina, pare. Ano ya? Pastime ko lang yung nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare, no ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta kararamidam, pare Gerald. Amangan no, pakaisagmakam to pa'y kiday. Nairwa magmutan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam, kapag na lino ko nakadagiti nakarelasyon mo. Ngam, saan nga umdas arason da ita? Tap nagbaling kamot, ababaero, pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo anak ko. Nakamotor mo't. Wine. Dakkel tinagbaliwan di kapsat mo. Sipod nagsinada itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae itibiyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumay ta nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas di lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko ma di kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok no niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas di taramidan na? Oray asino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa, ngam, tsaka mo no, sa di naman ang tinagturungan na, manang piya. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak ba't na nairwa makas niya tigayam ko. Sa anak pa ikidya komportable, nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot motten ta uray asino mo la dita babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babay, tiyang angkas na iti motor na, manang. Wan nga rod. Pastime na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikastar aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayaw ti pagsaritaan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng, kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap nagdatimang yang kas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Lima nang mo't. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manang. Ay na, ading ko, panunutam ko mama ti pagsayaatam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babaya sineryosom idi.
Ngam di mo kumamataramidan day ta rason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibugoy tinatingamulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang, di na ka di pa kadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam itinateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diretso mati makukortak nanang. Ken plano mi manen ti ag-rides intong Lunes. Saysayangem lang ti kwartam no kasta kanayaw. Dakas ka din, no, ag-enjoy na tao nanang. Sana dakas ti aginjoy. Angam saan kumamot akasta, anak ko. Amum ka day, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka na ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dutoy balay. Kas iti kanayon kung may baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man ang babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. Agdaman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Hay, wen nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty? Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Amok pa'y mandita kapsat mo, anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di na amot agpili. Uri asino laditan. Hay, hawam mo nga mindeng-denggan na asaw, di kapsat mo. Kasano no itikas tangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na, kaasim tulang. Pangasim Gerald sarde nga mun day takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam. Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarud ket. Awan nobyam kadakwada. Ngem Bay anak ka nila, nga ag-enjoy manang. 25 mon. No anya man tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko mangit, tinagdudumaan da. Agpapadala ang dagita. Ay, nagpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kanina nang. Nadapay nga ta. Awan samot Ay na, di ka kadi mapukawan iti namnama. Dumteng tulat taday ta. Ma'am, amom to ti babae may kari para kan ka. At daman salud-sudak ka, pare gari. Anya na ita, pare Gerald? O sino di babae alimabas iti paraangan nyo itay? Nadya ka day. Da Shane kan MJ. Nay, kita maaparay. Ang mga no plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino nagidya babay. Ni Shane kasinsin tinobyak. Isong amok ang nasaya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Ken, asino ti Shane ka na kwada? Atid dog kibok na, pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang laki New Year, iti ayan ti kasinsinda kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook, pare. Ibagag, ngam iti may sa kondisyon, pare. Agbalbaliw ka, saan tingamon ti agbabae. Ni, si kamot gaya manunggari. Kumusta kan? Kumusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Sika nga, kumusta ka, Mat? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lahat nga ron, ano kasta? Ha? Type na kang amin tigayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam dayjay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo rinreplyan. Ay, jakmot nga minamam mo. Replyan, mari ko. Nasayat at tao tigayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide.
Damat basit pagkauto-utunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Sino man nandita luklukwam dita cellphone mo? Luk-luk. Kung adagos pa nanti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga no adan tumanan sa bali ayawid mo diti balay. Depende amanan. Ay pang si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtong palang ti biyag mo. Relax lang manang. Sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Sino man nanday ta, Shane? Babae manan? Yam amok to no umanugot nga grades kami. Panagrik na ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Uwan, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron na basta. Tapno, saan tan nga gasto si tiplete? Ken, tapno may pasyar ka di ti lugar mi, sakbay nga gawid kayo. Mano nga, aldaw lang, ngan kat agawid kamin. Diyak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timaka mo. Kalpasan ti pa nagpasyar ta, lumagas tanto, idiayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Kwa, saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Amangan no datan tinaituding apare titunggal may sa. Anya nga minan, tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. Owen nana, itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan do dito'y mo laang anti pakaikamang balasang kaw. No iso ati pagayatan ti apo nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalin latamay nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrab-trabahwak nana. Saan ang mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe nana. Ay, kasanungay daytan basag. Ede, long distance kayon iti anak ko. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak ko. Ninana nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya tiyo asawan nana. Nalagaan tirik nakin ko na anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang niyo. Kuwan anak ko. Napintas, managisam, nasingpay, nalaeng kung kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure rama ko na. Saan nakas kadagitin niya wawid mawad, jakambaw, no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, tanakadayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alapod day ta? Nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamot imbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam amum kan kuha na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka den? Saan pa eh? Kaano lang mo, titinagam mo kami. Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae, alay, ikalay samon. Dumteng to ka di manang. Di tayo agapura. Huston ti babae Sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Madlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pare garay. Saan ka amat na rumrumar? Talaga asahanan pare. Nilagayam Shane ti agas. Ti naidumdum masakit mo pare.
Sa bali ni Shane pare. Moreno sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na tipod na ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kat kas iti ex mo aropat kwarta kan lalaki raw. Kat ita tanam amom ni Shane. Hoston ti babae. Sarding amon. Tapno sana madismaya di tao pare. Talaga adaktil ti nagbaliwan ti kabsat ko ananan. Wen nga road piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di ka na yun arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae para kenkwana anak ko. Kan may saan na kumkumporme a babay ti awawid na diti balay. Sipod na mo na day dya Shane. Wen nga road anak ko. Hello Shane. Kumusta ka, Gerald? Nasayatak mo eh. Si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't lata. Kasta talaga, ha? Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho dito, eh. Anya nga minon tayo ko na mga ibagam kanyak? Ha? Kunak, sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito'y balay. Tapno mayam-am mo kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no Lunes ti day off ko. No, okay lang kan ka, kan awan trabaho. Wen. Okay lang kanyak, Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag aktuanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige. Agan anad ka dita. Anya jay kunam, Gerald. At lunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Dakayaw na nakaw. Saan pa ya? Imawag kanya kita eh. Kat ti kayat na. Umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan anak kau. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak kau. Da kami inti makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanlog kayo lang. Ada mo ni manang mau. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am muna kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditoy. Alagagayam, danggan iti sumaruno nga upload ti pagibusan wano part 2 dahito pakasaritaan. Dito ito drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Chari. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Diyos tagnginay ditunggal maysa. Hello everyone! Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin makablawa mampay ni Imelda Velasquez, Jasmine Rivera, kani Susan Ronquillo. Kaya ti tayo nga rodan danggan ti pagibusan wano part 2 kan episode 332. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kaano ti biyahe, anak ko? Pinton Lunes nanang. Ay mapan kan Tapno maam-am mo da ka mo ti pamilya ti agbalin na nobya. Ay, da kamin ti makaabu ditoy. Agananad kay ti papanam Gerald, dading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo pagtrabahuan na dito eh. Tulunga ka ano kwa, tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo tamasapol bantayan nak manang. Ano, sana masapol. Masapol! Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita, naka-amiris akon. Diyak kaya't adadaulan ti biyag ko, para lang iti kasya klase ti babay. Sa maysa, adamot na ni Shane. Adayo ana saysayat ni Shane ngam nagiti ex ko.
Ay kat, nagsaya atan day ta amang manggagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamannog. Okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga rod. Pangururayan ta kan ni tatang. Adala ngamin biit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Wen, high school ak pala idi. Saan ko lang ngamin na naistoryaken ka? Pasensya ka noon nasaludsod ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang mati kaduang. So ngayon torturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tamo ti sakit amarik na. Angam, kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasaya at matata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanya kidi. Agam jakman na mo. Saan da ka no compatible? No kasta, nag-break na matlang, tata? Wen, awan pa'y makatawan. Gerald, may salang tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinakam ti anak yo. Anya ngay tatang. Makapasa ka din mo't lang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na manak ko. Diyak pa'y amo ti husto kinatao na. Panagkunak at masaya at matatao. No kasta nga rod. Aklo na kon tatang? Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko mata, limpyo na lalaki tinapilim anak ko. Tapno, maadaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang. Mapanan titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya day ta? Sapay ko maata. Saan ko apakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? No kasta? Datan? Wen, Oh, agyaman ako na. Ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit ni Nonya ti ibagam. Ikarit, saan mo ta pagbabawian ti panangaklon mo kanyak? agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan kami tunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot tan iti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupiya, anak. Wananang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya at trato ti ama ni Shane kankwana. Ay saus, ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay. Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mo ti agsublay. Ay awanan kasanungay, dagiti mula kang tarakinan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang, edi may ka. Inton sumaruno. Si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumot, san mabalin nga aglangan nak iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat. Nasaya at mat nga ro no kasta. Oh, anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak. Itulod kan, tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabanlugam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabit lang, Gerald.
Alam, no'y basita prutas kan nateng. Ado tinatang daijay, tatang. Uy, sa bali mo't a klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, iawin mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita, Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Ang nalpas mo't ngami ng tilib ni Shane manay. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da. Nasayat, mate. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan nakpa iti prutas kan nateng. Ay mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pay Mangang ka numabisin ka. Ada mo naluto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak inaklon na kan ni Shane pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min pare. Ay, 7 months yung pa'y gaman. Uy. Ay, naimbag kapay pare. Ha? Ada kayat mo asawan pare gari? Apay akas ta tinaybagam? Ay, awan pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Isa nabiglaak. Da kayo gaya man. Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanaganak nga rod nanan. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong bata ni Shane na gitiawag ko kinkwana? Mga nubi sila anak ko. Ura na giti text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan nga daw. Ay, ano sam ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay lang kumaananan. Kumusta nga Gerald ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan manan, saan na kasi di? Ni, kasano nga saan na kasi di? Saan mo't na sweet kanyak? Amang ano, dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka numit. Ni, apay nga rod nga yakasta. Anya ti makagapo. Naita tinas ka na duktalak manan. Saan mo't akas to ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Shane? Anya ti bagamaya, Gerald. Tagulit ka mo. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo di tabalayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumngag ka kanyak. Diyak kaya tamangid ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye. Shane? Sa di no ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapanak itayan da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero kat napalabas mo tanda dyan. Madanagan una yan ti kasto ang mapaspasamak, pare gari. Madanagan tama nga no mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, pare? Mapanak itayan da Shane. Nasken nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di nga imbagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko tiyag palawag iti personal kan ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon takin ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, san ka di? Babaero ka kano? Ket agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ija balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kong tikas niyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananan. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni pare gari. Amom ka din, sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni gari a mismo. Tinasinged agayem mo. Anya.
Payakas dyan ti panakisarita mi tinobyom, Shane, anak. Saan ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero dayjay. Isu tindanon ti gayem na kanyak. Agsusukat kanu ti ang angkas na iti motor na kanyaw awid na iti balayda. Ti kunapay ni Gary. Amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay kaditi kayat yung agbali na manugang. Sigurado ka kaday apod no tindanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta ka, Gerald? Nasayat mat manang. Nakasarita ni Shane? Uwan manang. Ngam aging gaita. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amangan no sinubsobraan na matindanon na kan ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga eh? Ay aywak lata ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maiti anak yo, Tata Dudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Gagsusukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jak ilibak na ita, tata. Ngam nabayagan na ita. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapot akayat ko ti makamove on. Napasaktanak namin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kaniagol ulbod, Gerald. Jak kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, tata. No kayat siyo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramidak. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamat siguro mabalin ko apagtrabahuan dito, tata. Kaya't ni Gerald tiyag naed diti lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matigayam ka ka, anak. Patpatsin niyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan na sikugan na, tatang. Saan mat siguro, apod no? Pagustuhan mo na Gerald. Ikam, iti kundaway na amang ipanagnag, iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan ti gayem mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kunak tumot ngamin ken ka. Pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rod apaneknekan. Wen, aklonak adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayjay. Ken nagpatingga kami lang iti angkas. Inom, ken paspasyar. Tadodaduma. Adama dagiti gagayami akadwami. Nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald. Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man mo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang ko ma, no podno tindano nakin ka. Ngam saan? Kasinubsobraan namat nagitimbagbaga nakin ka. Ala, mawatan kan. Ket, pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madalagan. Saan nakagimurakan ka? Gapo iti impakitam. Sika lang ti babae kayat ko nga ikalaysa. Isa na mabalin. Jak ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinangdadal kanyak. Pare Gary. Pare. Hey, si kamar gayam pare Gerald. Apay ang naaramid mo ti kasjay kanyak. Ah, dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno ti imbagam ken kuana. Mamsaan mat, sinobraam mat tindandanon mo ken kuana. Pare, amok ang nagkurangak. Tasaan ko ngayon bagbaga ko ni Shanty may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta ino na anak. Sinubsobraam pa'y tindanon mo. Pasensya kan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Tadaragsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Insukat na kiti sa bali ang lalaki. Anya? Sa pala ko ba tamawatan na pare. Pare, namiris kong tibindot ko. Aklo na,
Imapon niya apal kanyak. Isa na aramid ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinagam kan ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapay la ko ma, tadi mon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare. Agyama na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko. Alagagayam, di tamanan, tinagibusan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Chari. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you. Diyos taginay titunggal maysa. Imbag ka naragsak nga aldaw ititunggal maysa. Alak man day tagundaway nga agyaman manen kada kayo iti kanayon nyo apan ang subsubaybay kada iti amin nga uploads ti gayam yo. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat sapay la kumata di kay to mauma. Kat itayin tayo nga rodendenggan ti episode 337. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Sumangat ka nun ni tatang inton bigat, Flora ating ko. Agkuyog da kan wana. Apay ka no, Manong. Nas ka na may pa-check up tila payag kan matana. Numabalin, si kapelaang timang kadwakin ko na. Sapay adda ko man napatig nga aramidak, Manong. Ipuspon mo pa ilang. Agkuyog da kan wana nga agpasentro. Ngam nadamat importante alakat ti kapsat ta. Awan bang kadwakan tatang. Si kakit di ko Manong dino. Naimbagkan ka tada tilugan mo apag-service. No siya, awan matilugan mi. Kaasi ni tatang no ag-commute kami. No, kwarta ti pagdandanagam. Ada kwarta ni tatang. Anya? Ada kwarta agastusin nyo. O sige, no kas nga rod. Naskan akasaritak nila kay ko. Wala, tawan matidaduma amay baon. Kanya ti may imbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Kaduag ka no ni tatang nga agpa-check up, lakay. Apay, ano ni tatang? Na-aksidente manen? Nasakit ka no ti mataken lapayag na, lakay. Si kamanan ti baon na giti kakabsat mo? Ano sa kun para mat kini tatang? Wala, ngam tulungan da ka kumamat Mabalin mo't nga agsisinoglat kayo nga kakabsat na mga sikaso ka ni tatang. At damat kit din ni Juan na akadwa ni tatang ang nagpasentro. Ngam adda ka numot ti daddo maalakad na. Pasensya kan alakay. Saan ka manin matulungan iti garden tayo. Taas si kaswak pa ni tatang. Ala, okay lang bakit mawatak mo't kat di. Saan mo't na mabalin na baybay anyo ni tatang? Adwan nyo ti kanan nyo lolo. Tapno adda pamigsayo amag na inton madamdama. Uy, Jessica, apo. Kandi yung liplipatan at tumaran dagiti agas yo. Tapno agimbag kayo. No kayat nyo, agyan kayo pa'y laang ije balay. Aging kang agimbag kayo tatang. Tapno saan kayo amabambanog amagmag na. Sapay saan pa'y laadim manon ti kalsada ijay. Wan lolo. Tapno makapagbakasyon kayo matlaang Naitati saan na mabali na po. Apay ngay lolo. Awan mang pakan ka na iti tarakin ka no agyanak iti ayan liyaw. Kan kailiw ko ni Brownie nga asok. Nalpas ka ditiin lakad mo, Juana, ading ko. Ay, saan pa'y nga rod manang? Isasaan kami ngagkuyog ka ni tatang. Uray mo nalatan nga gawid no kwa. Kabailan na ayamat ading ko. Amumot delikado ti dalan. Saan nga rod pa analpas ti laklakad ko manang? Kabailan mo ni tatang dayta. Ay, wang gayam, ayan na ka day. Nagsi-arbiit. Apay, ada masapol mo kan kwa na. Ay, dumawatak ko may tikwarta na. Kurang magayam ti intugot ko. Nagado abay bayadan. Unay kamot tinading ko. Di mo kumapaginteresan ti kwarta ni tatang. Taamumot nga iso tinamnamaan na pagpa-check up. Na
Agraman kwarta ni tatang, yimot mo manang Flora? Ay naading ko saan ko nga iyimot. Ti kanyak laeng, kat saan tayo ko maapaginteresan ti kwarta na. Pagyamanan tayo ket di taad da induldulin na apagpa-check up na. Saan adumaw dawat kada tayo. Ti kunamkit de, kaya't mo asuluan ti kwarta ni tatang. Ha, ipulong ka man ka ni Manong Dino. Tapno ibagakkan ka, nadalos ti konsensya ading ko. Uray pobre kami, jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Kan maysa, ilaba ang manmat ni tatang, tasika ti asidag ije balay na. Kita ang man ti kawas na, nakarugrugit. Napigsapay mo't ni tatang, kabalan na pa'y taglabay ti kawus na. Nangag ko ti pa nagsasao ni Auntie Juana kan kaitay nanang. Di mo latan ikaskaso ni Auntie Juana, Jessica anak ko. Unay mutten ti kas ti akapanunutan dagiti kakabsat yun nanang. Ipag-arup da siguro nga alalaag ti kwarta ni Lolom Da kayo ti ibaon amang kadwakan ni Lolo. Intun kwan pagpanunutan da kayo iti dakes. Sipod pa'y idi, kasta talagan ni Auntie Juana anak ko. Awan tinagdumaan daken ni uncle mo adino. Saan anasaya at ti kasta galad ti anak? No, tutuusan kat napigsada mat. Kabailan da tagtrabaho. Banag asaan ang maaramid ni Antim. Tatisadot na ti ipakpakat na anak ko. Isuda ko mga anak ti mangtad iti kwarta ni Lolo talakayan. Di nan kabailan tagtrabaho. Ngam saan mat? Isuda pa'y kit di nga anak ti agdawat kan kuana. Alvin lakay, mangirwar ka man iti kawas mo. Tabuludan pa'y laang ni tatang. Nakarugrug ti kawas na nagpasentro. Di mat ngamin pinagsukat ni Dino. Wan nga rod bakit? Kit-kita kit kaslap, pigadan mo tayo kawas nan. Saan siguro ang malagip ni Juana nga ilabaan? Dayjay pa'y magtiko nam lakay. Sadot dayjay. Alis tulaang no dagawan no kwarta ti pagsasaritaan. Wan nga yan. Talaga ka di asaan ang kayat ni tatang tiyag na edi ti balay? Wen tamailiw ka no ken ni Brownie at taraken na. Oo na yan ni tatang. Diyay tarakan na pala ti pampanunutan na. Sipod pimusay day dinanang. Ni Brownie at taraken na ti kadkadwa na ije balay na. Ay, mabiit man laang. Taitad ko ti kawas apagsukatan ni tatang lakay. Agdigos kayo pa'y tatang, tapno presko manen tirik nayo. Saan yun, Flora, anak ka o? Saan ang mabalinti kasta, tatang? Nasken agdigos kayo. O, at ti pagsukatan nyo, tapno mailabak matla ang tabado yo. Agyaman anak ka o. Kunak tumot ngamin kada kayo, nga agnaid kayon dito'y balay. Tapno maasikaso kayo anaimbag, ngam di yumat kayat. Naimbag kumamat asikaswan na kayo ni Juana, ngam saan mat. Busy ni ading mo, anak. Wen ngam ilabaan da kayo kumamat taiso ti asidag kada kayo tatang. Kitain nyo ti kasta alangayo. Kas kay lapimpiman. Parikot ko nga rod lang kay, taawan ti kadwa na nga agawid inton bigat. Kat ipilit na mat ti agawid. Saklatan bakit? Itulad ko ni tatang. Delikado ti dalan. Amang ano niya pa ti mapasamak ken ko na. Sapay adda madalana na karayan. Agyaman naklaunay, Alvin lakay. Awan na nyaman na bakit? Okay. Kumusta ti check up ni tatang? Adda in reseta dang agas na. Follow-up check-up na kalpasan ti 2 bulan. O sino iti nang tatiti kwarta pinagpa-check up na? Kwarta na amis mo lakay. Awan mo't ngamin kwarta. Tilaang kinan mi iti restaurant ati binayada. Kinapudno na. Imay ni Juana iti restaurant ananganan mi. Papi ka no? Dumawat ko iti kwarta ni tatang. Anya? Ni tatang pala ang matipagdawatan na. Day tangarod kat. Tijak kayat, kat pagpanunutan nak iti dakes. Uray mamirmiraot tayo laang, jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Unay matantikas di kapanunutan ti kabsat mo. Awan tinagdumaan da kin ni Manong Dino lakay.
Padada arupat kwarta. Agrubat kamin bakit? Itulod ko ni tatang. Itikas niya nga edad na, masapol nga da kadwa na. Nang runa kat adda karaya na mabalasiw. Agyaman launay lakay. Agyaman tanasaya at kaiti amak. Wunmat bakit? Nasaya at ni tatang kanyak itinapigsapay laeng. Tatang, agan-anad kayo ijay Di yung amin unay ti agbanog. Taawan mo't ti anak yu apaka ninyo. Dadakkel kami mo't Uy, anak ko. Ti agas yo. Inkarga kon iti bagyo. Di yu liplipatan at tumarin Uy, No apay ngamin adiyo kaya ti agnaud dito'y ayan mi tatang. silong bata ko na itaas sa ludsod mo, anak ko. Alang nga rod. Agrubat kayon tapno saan kayo amarabyan iti dalan. Kung naklakid din, no nagkuyog kayo kang tatang nga nagawid, Juana. Ay, saan manong? Imuna ni tatang. Diyak mo na sino tinang itulod kan kwa na. Kaawawid ko lang amin manong. Manong, amom ka di? Talaga arupat kwarta day dya Flora. Ha? Apay ni Flora kapsata. Anyat inaramid na. Idi nagpa-check up ni tatang. Napanak iti restaurant anangananda ta dumawatak ko maiti kwarta ni tatang. Tamukmot nga day duldulin na. Kahit? Agasam, ipasungad kit din ni manang. Apagintirisak ka no ti kwarta jay lakay. Kaya't nasigura bukuda na. Manong, inton sumaron no at check up ni tatang. Si kalatan timang kadwakan ko na. Sip-sip mo day dya manang Flora. Inton Lunes gaya man di follow-up check-up ni tatang bakit? Aywan gaya man niya. Ay na, dandani pa'y kat nalipata kun. Asino nga timang kadwakin ko na? Diyak pa'y masigurado na kay. Amang ano si kamanan ti ibaunda. No saan ama pandagi jay doa kakabsat ko, kapilitan asyak timapan. Wan mat kat di Kasla na baybayan piman ni tatang. At damat ni Juana ijay. Diyak mo. Tadi na pa'y mabisita ni tatang ijay balay na. Bagak to nga rod no kasano. Tatno amok. Adamot tayo bayad tinating tayo. Ikam to ni tatang. Naimbag lang nga igatang na iti masapsapol na. Anya ti aramidam niti balay, Juana anak ko. Imayak ta umutang ako may ti kwartayo tatang. Manain. Ni, apay, imutan dakon. Manaw ti kasapula manak ko. 10,000 laeng no adda. 5,000 lang ti may pabulot ko. Ngamin, follow-up check-up ko man ninton Lunes. Kasapulak ti kwarta. Nala, yagyo nga rudan ti 5,000 tautangag pay laeng. Bayadak to. Di bale, tasyak mo ti mangitultulod kada kayo no kastang agpa-check up kayo. Itulod nagtungarod no Lunes Wen, nga maging galangi ti karayan Tane, adayumot na itulod kayo aging gaitayan damanong dinaw. Sige, kailangan ako. Taplo at nakadwak ng balaso di karayan. Amangan no, dumakkel man ang tidanom, tanay. Tumanudumot manayin. Siripon man ititawan no asino ti agbusbusina, Jessica anak ko. Nanang, nujak agbidot ni Uncle Dino. Nangisit tilugan na, saan ka di? Wan, anya nga tati umay na ibaga. Amangan no maipapan iti check up ni Lolo. Umay namanen siguro ibaga abisi. No busy, di datan timang kadwakan ni Lolo. Ay katwa na anak ko. Kaasi ni Lulom no mabaybayan. Masapol nga dakadwa na. Ala, rumor kay nga rudan nanang. Kasarita yun ni Uncle Dino. Tapna mo yun no anyat aramidan tayo. Sumrek ka pa'y amanong, taag kape ka. Saanan, Flora? Adala na patag nga ibagakan ka, isa din magasak. Anya day tamanong.
Siya kon, timang kadwagan tatang iti follow-up check-up na. Ha? Sigurado ka ka di, Manong? Hoy, narigatan. Ang mga no di mi mapuputan kat mapanamin kan kang ipatawid na kadatayaw. Agraman kwarta na. Sa anak agamrod, Manong. Di ka man, Flora. Amok akas ti planom. No addaman ti rupat kwarta kada tayo. Da kayo kini Juana da ichay, Manong. Uray 5 aduling. Sa anak adimaw dawat kini tatang. Basta, siya kon, timakam mo kanitatang. Itulod to ka ni Juana Ijagaraya nintong Domingo. Alakat makamu kayo nga rod, ah. Di yo baybayan ni tatang. Pagsukatin yun tumat, amangan no narugit manen ti kawas na. Kan itulod yun no agawid, ta delikado ti dalan, Manong. Saan na masapol ngay palagip mo? Amok yararamidag. Anya timbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Iso ka no timang kadwakin ni tatang. Itaman pa yan nagboluntaryo. Tamadanagan dala unay. Anya ti pagdanagan da. Amangan ka no siyak timang tawid iti dagaken kwarta ni tatang. Anya? Ipasa da pa yan kanyak ti dakes nga aramid da. Anya klase ti kakabsat dagi jay. Pagbalinan ta kapay na rupat kwarta. Ti kwarta ken daga ni tatang tinapatag kadakwada. Di danto pa'y maasikaso ni tatang. Yala, di ka makiap-apa ka nakwada bakit? Sayang ti oras mo. Ta saan mo't lang agpaabak ti kakasta klas tao. Siguraduan dala ang aywanan da na saya at ni tatang. Tanoad dadakas ang mapasamak kan kwa na. Siyak ti makalaban da. Hello, Juana Adingo. Manong, nakabalasiwan ni tatang. Urayam lataditan. O sige, Tinagsaritaan ta. Kadwam ni tatang agpa-check up. Di mo ni talag itigamro da kapsat ta. Uy, naibagak matan ka ni Flora. Asyak ti mang kadwa kan tatang. Narigat no tagi ko na amin at dagaken kwarta ni tatang. Ay, wan nga roda. Sapay pa nagrupro pa na pailang kung madlaw a kwarta ni tatang ti kayat na. Alang araw na rin ko. Itiks kuntukin ka no makasangpat ni tatang ni Tibalay. Nagkape kayo pa tatang. Ay, manak, dino anak ko. Anya ti ko na ni Flora. Iso ka na timang kadwa kanyak ngagpa-check up minton bigat. Saan? Siyaklatan, tatang. Di mi magustuhan ti kasyagalad ti kapsat mi. Apay, ada ka di mading ay naramid ti kabsat yaw. Amumi at ilang kwarta kendagayo ti habol na niya Flora. Anya. Apay, saan kayo makanlaw tatang? Kinapuno na, saan matalumaw dawat ni Flora kanya kiti kwarta anak ka. Ni Juana ti kanayon adumawat ken umutang. Nalaing agpamarang na niya Flora. Di mi palubos nga iso ti makaalay ti dagaken kwartayaw. Saan mo't na mabalin na sulun na? Kasano kami mo't ngay ken Juana no kasta ti plano na? Sana kasta di Flora anak ko. Isunto pa ti agastaos para iti check up kan agas ko. Nalaing nga roon nga agpamarang dayjay. Siyempre, al-alain na tirik nayaw. Palabog na lang dayjay ka na kayo. Tapno agtalik kayo kan kuana. Anya! Alahan nyo to'y agas ngayon reseta ti doktor ka na kayaw tatang. Agyaman anak, dino anak ko. Uwan gayam, at na nakita ka kwarta iti bagyo. Uy, iduldulin ko na jay, ta isot ti pang alaak iti usaray. Magtoy, ta siyak pa lang ti mangidulin tatang. Anya! Siyak pa lang ti mangidulin. Tama nga no pagintirisan ti sa bali at tao. Di kay madanagan, ta saan ko madagastusan? Itad kunto, nagpasintro kayo manan. Ay, alangarod awan pa'y matkit na iti pangusara kita. Kasta, ipadulin nyo iti anak yaw ang mapagtalkan. Awan kaya, itulod na ka di, dinaw anak ko.
Ada trabaho kita. Iso nga'y tulad kayo lang itinagpatinggan ti kalsada. Awagag to ni Juana, tasabten na kayo. Apay nga'y talaga sinong batam ti awag ko, Juana. Among mata nakapso ti signal dito ay manong dino. Masapula may biro. Sa pay rumabiin. O sino ngayon tinangsabat kan tatang di karayan? Ni, kunak manuhin tulod mo dito eh. Kasano ko mga itulod ko, kat adamot trabaho. Anya ka matan manong dino? Among matala kaya ni tatang. Intulod mo kumamatan ha? Sa peda ka raya na mabalasiw. Iso nga roon nga itay pa'y nga awagan ka tasabtem ko ma. Tabasol ko pa'y gayamitan. Ngalala. Inkakitaan, no simmang putan ni tatang di balay. Hello, Juana. Anya ngay? Nakasangputan ni tatang di balay na. Awan manong. Napan kami lang iti karayan itay nga mawan mo't ijay. Anya? Nuapay mo nga minadi mo intulod ah? Kasano nga rod daytan ngay? Intulod mo kumangamin mo't manong. Ureaging kalay ti karayan mo't. Ay na, siya kung timadanagan. Ang mga nonyan tinapasamak ka ni tatang. Ay no, yan na dayo mapo. Urayan nyo latan. Amangan nun narabyan lang. Hindi tatang iyo, Juana. Ha? Apay ka din na nasyuning. Kanyat napasamak ka ni tatang. Nakita yu ka din na. Anda nakakita kan Juana ijay karayan. Kanya, ayan nanay. Tsaka mo. Ngamti ko na ti kaaroba me kat nalmas ka no. Anya, sana po na tayo tanana. Inaramid dati kabailan damang ispal itibiyag na. Ngam talaga nga awanan gasat na. Naladaw nga minanakita na. No saan pa'y anapan iti karayan ti kaaroba me. Saan na kumanakita? Ay, nagtatang ko. No apay nga men, abinaybayan nyo ti amayo. Amoyo mo't at tumanudo. Di makal siguro ti danom iti karayan ni Suan Almas. Anya tinaramid yung manong dino. Wana. Di mi madamwa mapasamak ti kastoy, manang Flora. Apay abinaybayan nyo ni tatang. Apay inuray yung akastoy di mapasamag. Apay. Saan may pagayatan ti kastya na pasabak, Flora? Jakbat mo, o di makalgayam ti danomit ti kastya. Sa kamanong dino. Naintulod mo kuman ni tatang. Saan kumana pasamag ti kastoy? No saan nyo kumabinaybayan ni tatang? Si bibiyag lanta kumangaging kaitan. Manang. Ita, naragsak kayon. Naragsak kayon tawanin ni tatang. Maala yun ti tawid yo. Kastamot lang ti kwarta na. Ang mukha na bayagan at idagakan kwarta ni tatang ti kalkalikaguman nyo kan kuana. Bindot minayatanin ko. Sapay lang ko mata, mapakawan na kami. Saan may anagayatan ti kastoy na pasamak? Manang. Hindi yung gayong kabailan nga si kaswan ni tatang. Saklat ta kumantimbaon nyo anang kadogan kuana. Naimbag pa'y ti asawa. Isakit na ni tatang. Na kayo adwa. Mawanlat ibagayo no di kwarta kang dagang. Pagbabawayan me na itinararamid me, Flora. Wan, basol me ti amin. Lupay kasta. Awanan ni tatang. Awanan. Sana na may subli ti biyag na. Kat pangaasiyo ko ma. Tabaliwan yun ti kasta nga ugali yun. Itinagamrod yo iti kwarta kansan ko. Ipatag dagiti dadakkel saan lang nga gapo kadagiti tawidan kadakwada. No dikat gapoy ti utang nga naimbaga nakam. Tanawan da nga instrumento ti Diyos anang itao kada tayo. Awan tayo diti lobo. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tanga istorya wano pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin.